ngedela shona ngena Tindzaba talo kanjalo ngedela shona ngenaso Simo selitulu sibonga ke Tindzaba Dr Mabuza kanze ke masibuka sithombe sethu kakhulu kade kusihla namuhla uyabona ukuthi asisekhona ke mathuba emvula lahambisana nemoya kakhulu kade mawungena ke eKhatsi neLive ikakhulu kade esifundzene ke iFree State nangala ke kubona Northwest ungene ke ikakhulu kade esifundzene ke la iNorthern Cape kanze ke naselangeni la kusasangula lomuhle asisekhona lawo mathuba emvula njengoba ubuka ingcenye yesifundza Eastern Cape nengcenye yesifundza ke labo makhelwane bethu noma iLive lelibo makhelwane bethu iLesotho alapha kuye ke la 60% ukhona ke nemsinga lobanzako longenako ikakhulu kade phakathi neLive kanze ke ngale ke esifundzeni ishora langakapa khona lapha kuye ke la 60% ikakhulu kade mathuba emvula kanze ke sixwayiso lesivela ku South African Weather Services khona ke kuthuma kwelitulu lokuthuma kakhulu kade esifundzeni iEastern Cape kanze ke ungena esifundzeni ke la iNorthern Cape nakhona naxwayiswa ngekuthuma ke kwelitulu lokumatima kulethu Tindzaba leto kanze ke sixwayiso semadlelo ngahle ke kucubuka umlilo khona engcenyeni kakhulu kade yesifundza ke iNorthern Cape kanye ke nengcenye yesifundza ke ishora langakapa kanze ke ukhona ke nalomoya lomadima kulethu Tindzaba leto ke bantu ke abacaphele kakhulu elangeni la kusasa kanze ke masichubeka sikubula ke mazinga eshisa kutheme njani esifundzeni ke eGauteng mawubuka ke ePretoria ahle lapha ku 31 ke shisa kuletho Tindzaba leto ke Bronco Sprit shisa likhipha umkovetsheni njengoba lapha kuye ke la 32 kanze ke lapha eSprings khombisa ke kufuthumana nangale kuboFrenaghen njengoba lapha kuye ke la 29 kanze ke Musini esifundzeni Limpopo hle lapha ku 32 kuyashisa kuletho Tindzaba leto ke nangale kuboPhalabulwa njengoba lapha kuye ke la 32 kanze ke Mokopane nangale bilabila lapha ku 29 naseBekasfort khombisa ke kuphola kuletho Tindzaba leto ke kanze ke sifundza impumalanga ngola lomuhle mawubuka ke isikhukhuza lishisa likhipha inhlande emandini njengoba lapha kuye ke la 35 embombela lapha ku 30 lokusho ukuthi likhombisa ke kushisa kuletho Tindzaba leto ke nasingale ke eMkhondo kanze ke eMelo lifuthumele kuletho Tindzaba leto ke njengoba lapha kuye ke la 29 kanze ke sifundza iKwaZulu Natal ngola lomuhle mawubuka ke iVryheid uLundi lapha kubo 34 kuyashisa kuletho Tindzaba leto ke Richards Bay hle lapha ku 30 kanze ke Pietermaritzburg shisa likhipha umkovetsheni njengoba hle lapha kuye ke la 36 umagucuka ke langa kanze ke sifundza iEastern Cape mawubuka Tindzaba leto fana nabomthatha kuyashisa kuletho Tindzaba leto ke kupholile ke eConce nangale ke eMakhanda eGqeberha hle lapha kuye ke 24 khombisa ke kuphola kuletho Tindzaba leto ke Kdog kuyashisa ngola lomuhle kuletho Tindzaba leto ke njengoba lapha kuye ke la 34 kanze ke sifundza ishora langakapa eWorcester lipholile kuletho Tindzaba leto ke naseCape Town njengoba lapha kuye ke la 21 kanze ke masichubeka sikubukela ke sifundza iNorthern Cape ngola lomuhle mawubuka Tindzaba leto fana nabo Sutherland likhombisa ke kuphola kuletho Tindzaba leto kanze ke Uppington kuyashisa kuletho Tindzaba leto ke nangale bukhulumani boKhimbali lihle lapha kuye ke la 34 kanze ke sifundza iFree State mawubuka ke eBothaville kuyashisa kuletho Tindzaba leto ke nangale ke kuboVelcom njengoba likuye lapha ke la 31 kanze ke sengikubukela ke la sifundza iNorthwest ngola lomuhle Klerksdorp kuyashisa uRosedal lapha kubo 31 ngola lomuhle kungakobe ngikuphathele wona busuku abube ngilobuhle.